Happy Eid al-Adha kira chorebetu Aislamu guchokera nkatho cha mwanya mutegeri ntubakona kanya kugwatanira na unikire weru njumatha ithatu mbetagwa ntinyari kinywa jane za maja tukubanganirite tukubana arua kire ntito cheto. Isanga saa 10 Tharaka-Nithi kire rware rwa budget ya 2025-2026 nange na kuba maba MCs ba county bakimeneria gavana Muthomi Njuki. Speaker Ayubu ndigotariria bagakurukia mawatho Kathumba Njokaria na kumenyera imera mwanya Jamero. Karibanji yako nenkaniera ithima biantere ukiri rwangirwa meru wasko kenda rujiro rumba kumenyerwa na kwagirithwa. Je makurombo tethio kenda kumenyera twana totu thatu turato achiari gitarimo. Orin kremino monaniro ya toma thithio tukobona arua. Ntangurutano ni chiumbukite Tharaka-Nithi na MCAs batigirite gutoroka nyuma ya mutemane jo kwariria budget ya county ugisanga sagiki kiumirite kenine kegwanja uganga mwingi jukiariria budget ya 2025-2026 untubotumire anto kwathukana kenda kwebangurario thina yumire kagita kara ikundi bieri bitikuthikanira bambiriria kurwa mtu akenda gukucha murigi rutere rwawe thina yambiririe kagita kara MC ba ward chia Mitheru Chogoria Muthambi na Mwembe parabate kwendaga budget ije bombira kuringirwa gichari akiaria nyuma ya muchemone juju kuthangara na MC wa Mitheru na Vatkinuthia augite kuri na njama ya kumuritao nonto bamurunga mojwawe kire budget ije Mati Mugambi na report ije. Kienini kiandio mbarichie wanja wandia ganga akirage kwirigiritwe gitwikaga kwariria uthi na mbere ndeni ya wandienu kana gachio mbunge kia Marana nkinya kaunti ya Tharaka-Nithi kiragaruka na gutwikaga nkinda no mburugutanio na nkinya nthugutanio. MCA ba county ya Tharaka-Nithi baraba gwikinyitie kienini giki barachimithitie gwikira kaguru mugongo nkomango na nkinya njuguyugu ikeburutanagia. Mama maumirite kagita gikundi kimwe kiragita kugwataga mbaru budget ya county ya Tharaka-Nithi kirikanite metho kwa metho gukuranira metho na kariba wandia ganga bara nabo bakugaga barienda budget ino. Umania na mama bamwe bakari baragwata banja na nkinya into binge bya mbecha bira bikobateri kwithirwa bigitumika kiathoni kibira unangwa na nkinya kuthukangwa. Ato ne bagorerwa nchobi tutomba kwaria ato bakario budget yetomba gwetu kaukario oguturienda committee ya budget bakanso budget eno bakanso budget eno ino nendo achiengete chia budget ino tendo achia budget ino amugaicuririo kwina stages ino no one of the stages na kuria maoni anto magara kuruta maoni Miano ankinya tukame twakinya 30 stage igutena thina ba kiari no ari ogo MCA wa wandia Mitheru na Vatkinuthia riuga ukethirwa tinga imuthenya we munthi atigicoka ni ati kwina antu bathuraga batumbe kwitha siri MCA wa ganga athura tumbaga kwitha siri ni araugire we bagwatere na Njuki agakikisa Kinuthia specifically Kinuthia athi igwanjau ati sokari moyo nkuba prove wrong nkuma nao na nini jo nkwalia nde moyo tu ni aithurire source
ya mbesa ile araguraga nayo nchobi kwamberia utuko no munde rokere na bangi akaliba mala yonde omndera le ntuko ya mala etale ntuko ya ganga no lakini to kwegwe twa teseka muno lera tukinyire ganga watwika mbanje tieno ye karata ganga balejete kuleta yao so tuyono kato twaligala nunto twethera antu bagulire nchobi antu bati kwenda kuthikeria ona gutema oya gutegwikarande nokatwenga nona kalwelo nokatwacoka nyuma ni akariba baba wandia ganga bara karanthi na kuthomerwa mbanjenti no na MCA wa Elizabeth Gateria ya gutwika ati ogu watwira budget is 101% clean na nimbega na tukumitikira titinde tu yantu ba ganga tuna over 90 million ndemwera nyarejete goko gweto mndero kire gotobinga twenda mbanje ntite kendere na bene yadire antu baganga ni antu bendete iman na antu baganga batie go support wondi ujienge antu bachuka kabaranyirire unto tere ubambereje kole nikyo tumba kole ganga mbanje ntiro nto kwora mine nywe Gateria kiajaji akinothia riuga gwe no muono kuna gutire muntu akubangirite na kabakujite mbanjenti niyo ntale akuwe nekankwiragira nteto je kalire nteo na rere nkinyire ndethira antu bakwa bakireretie wega muno kogwo yuja plakasi ntamenya na ntionire niyo ndi mwonoku ntiomba kubanga ndwa na ntiomba kubangira antu njami akubarokia kogwo bauke no diakuga no longo no lejete na mauntu mai lakini akeja ni ntalio Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. MCs batantatu ba mbunge county ya Tharaka Nithi ni bamenerete bu kadhaa gavana wa county ni utumiri bubuthuku bwa kigina kia muingi bakiare bari ntundune thokone ya mukothi Tharaka. MCs baba atongeretwe ni munini wa speaker Nwe Gitonga Kithuka wa ward ya Nkondi atongere baba baugite gavana Njuki na ithiritwe agikira gitio mantu jae kiumbe na akorirwa ni wendi ba muingi kana mirandi ya kuguna muingi untu bora batetikiria tuimpichwa agere tukigware nchera mthuriri muthenya gwa gutunyurana nchuguna marao arahora na MC odia mukothi mheshimiwa Lukunyaga Marengo na orankurukia thiritwe ari munyanya wa kubewa gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Onesmus Muthomo Njuki ikiririkana wa mheshimiwa Marengo ethiritwe ari majority rinda kiri mbunge no ya kaunti ya Tharaka Nithi akagita gaka iye Marengo niombe gwande majority rinda si munajua hivyo ende kwena akuru bamwe bathiete bariongete na inkwenda nthikeria bwega kwena akuru bamwe bathiete bariongete bethera mbiti ikire ya mburi ciao bengana na mbiti mbiti ya yethera mwekuru akarinde gore na kirinda kinene agwete mwana mbiti ya thongira kirindani ikuthongia kirindani antu baba ukinya bamuria utwanira mbiti mwekuru gantiro na mbiti bakuru kabenderea kuye rwiro akodhimbitiere ya umakirindani ya rera mwekorora mwana setani achidwe mimi kama majority rinda wa Tharaka Nithi daino ndenda kurugama mbuga na kanyo munene niyo ntikunekera mbiti kaire na ntie tayari okunekera mbiti no ntombiti nego turera ana beto gara be mukothima Iro ariaru arombite kuatwa mbaru intongoria kathumba irankuruki kuri mambrani ya mantere inocha mukothima RMCO andia cia kariga mheshimiwa Kinyua CDM na orankuruki munini wa majority rinda bungeni eno riu no kama tandawa kithia kwendia ntukwatanirani kwa Tharaka Nithi county tumechoka na PR cha Muthomi Njuki muntora kuga mamuiba atumwe MCAs bachuke gamba ng'ombe ibaraganie na budget mara ibaraganie na budget Tharaka Nithi county kana Tharaka no turi ande itwaraganie na budget wenda kumbera biongo bieto kabie bithogu kurire miwani tukiuga muntu kendona county bwega nindi atwikire na kuya nguruki twaugire riu ne metho thaino yachokire mbio methori oro nkundi na karateka ciaku pigana hiyo endwa nani mbie nkindane erega kindenge nyonkuru tukwatania antu beto Mheshimiwa Sylvester Mutwiri MCO adia gatunga kaninkero kirataji eku emunde ukoru imbiere mukothima imbiere gatunga imbiere Nkondi imbiere Magumoni otiomba kuga na hagu no to kubengerwa agwende
yakinya tukarekeria mtu iriko rithikare me barabara mukothima ikethi kugura nkari na Nairobi iriko rire me barabara gatunga ikethi gwaka nyombarada kou thaino turaugire ni andiko bwega mukothima barabara nane kurimwa milioni 5 gatunga kithimi gekwenjwa milioni 2 magumoni tugwaka bichi bwa urakegwa gakirwa milioni 3 antu beto to tukobetia abugo korega nyamweno kwebonge wiyo tutakomenya kana ata Mheshimiwa Njeru Ing'arawe gamba ng'ombe no akiuria MC baba gutigiri bakurumiria kanywa gakawagu oria ni naranga ba Nairobi na thambirio bicende ile Nairobi atende agatunengera mbira gutwia akianga yura kagitukuririkirwa na bai butikauge ke bai marengo bai butikauge ke bai agiritu kwa na Tharaka Nithi kaunti tutigeni gutinda kubengo imuntu tio kako bende ko twara gwake tende umanga tiko thiko mukwa niu kandiete kwa njuki hapana antu batia gutiso kera gwa iriende ikawa jana mbanje tia Tharaka Nithi kaunti thukite kaura muro agiritu impeachwa agiritu kigware nchera njoki agiritu impeachwa agiritu kigware nchera nuntu gendo kiambere atiomba kuria mbia ciantu na turaithiretie tukionaga ma MCS ma Tharaka Nithi kaunti magiritu kugwatanira begwe burara ye kuga na ye riuga Tharaka Nithi kaunti utongoria ti bwega na ikyo itu bakwandamana chuke gamba ng'ombe bakandamana mara bakandamana Tharaka muntu ti mwega na muntu agatweka mwamba no kigwa bara batikuona na nkuri gwa hii zizi niwe jungu zagambi MCs bangi barankuru kiba kuri mambrani amana amwe wa nkodi Mheshimiwa Leonard Gitonga Kithuka mwana wa wadia marimanti Mheshimiwa Kennedy Kamnyo enda tabia mtu umwe kwa thana wenka kaunti utiuria mtu ungi kiuria no anga umwe tabia enu tutikumienda na beti chiongere bukwa chiongerwe anabyo antu bautangaza ibuku wantu baraukire kana litikugana na beti chietu tikuromba chiake chietu inu chemengene thatu chiongerwe kinya no ngiri imwe sasa imambura marhama kuruthiritwe kinini kia Mukothima primary muthenya gwe mthima kuruguria rongiro imbiara wa banki no at times usako na kugwirwa kiri antu ba Tharaka tukibera ibwega no ntu bagutukaribisha Tharaka iriyo ubichi yetu ya mbere ya kurugura outside Meru County na itugucokeria Murungu nkatho na itukuromba antu bonde ba Tharaka na Tharaka Nithi yonthe njumra batugwate mbaru twitanirie ngugi tukuranie kugwirwa gwetu ikuona mtu wonde urindene ya Tharaka constituency urindene ya Tharaka Nithi county agukinyaniria iroto biawe nkiripotera Waru TV kumantere cha Tharaka Bitu Paul Gwakabithe. Spika wa mbunge ya kaunti ya Meru Ayubundi na ugite mbere ya kithurano gya 2027 bunge ya kaunti wikethirwa iri kureta mawatho ja kumenyera na gukarimira byonthe biria biri magwa Meru ugite mbunge ni ambiririe na rwaria rugwika mawatho ja kumenyera kao na nija kurukire akiuga ndene ya mieri iri jita bakareta mawatho jo karia kimera kamera nyuma yaje gukuruka bakareta jambu kandu kenda kurigiria broka bara bakuinyire murimi na maguri ja nthiguru bomba kwithiro bakebera na rombete nande arimi bamira na mbukando kuchumiria kagita kao gakinya kenda kweja na mendekithia jao kenda gukaria irima ririre ao Muthuri Muriuki na report ije. Spika Meru Ayubundi awite nandi no mwanka bathia watho bakurigire kimera kia avocado kuthoe kinyangwa akiuna ndiko ambite kwa ndukene untubura nandi bombotuma wamba buketha bukingia nonto kimera ki kirambirie kugururwa ndukene kou kirando bakwendia mbukando ndukene yu itukomeka mbukando ina chumete na gintu kwikembe kireta changamoto ya kuthenda kuthithia sheria ya ukaria mbukando kenda mbukando ithirwa irendua imurimi mwengwa na twemba kuregulate nduka iria ikomba kugura avocado kenda tuthura twiji imunda bakugura kana ikwa bakugura gintu kyo bategete kugura mbukando kilo 1 kilo 2 kilo 3 gutwika antu bareto mbukando chitha mundene beja bakendia mbukando koguo nkwenda kwira nimbeto ba Meru tukiuga mbukando cia ire ichitete kuratha ichija thokone then tukatha twina sheria ya ukaria kimera kia avocado kuma mundene na urage kendu akiuna imoroto jao ni gutigira kimera kiu kingi kia avocado gikethwa kiu kujura ndene kaunti ya Meru nikenda kurigiria guri baria bakugurwa na maguri janthi kimera kiria gitete kura mweri wena na gikomoka mweri wa 10
kimera kiu tuciatirite twi timu cia Bukando kuhakikisha ati Bukando iu tugapakira ndene Meru, itepakirwa Nairobi, itepakirwa Thika, itepakirwa guntu kungi, ipakirwa ndene Meru ciaumaja ikethwa ciitite nthiguria cia Chonko na ribati gwita nikenda mwaka yura twitite juju wa 2026 then gutwika tutikwendia Bukando ndene ome siro tukethwa batu twina pack house yetu iri Meru aja na Bukando cia pakirwa aja igekirwa container cia kamata na marori ikaikora Ramport kuma Ramport igeta nara destination ire ingi akiuga nandi kwa ndiko 60 ijite mbunge ya Meru ikethwe kuthithia watho bokaria rimba mira nikenda gutigire nyauba kugunika inya sheria ya mira turi ni ndene mbunge iu no tukomba kumithiria ndene mieri iri ntuko 60 ntuko 60 ntuko 90 tukuthiraniria nio nikena bo yari mbara bange ba mira na bo baigwe nyabo pesa sawa tubaithire sheria indongi sheria igakaria mira nikenda murimi ombo faindika na nyamu biashara faindike tutegeya antu beto bangero imbruka iji gutwika antu beto tegento bakona amna bubu bakuria rimba mira na baba avocado kagita kara mbunge ya Meru kithiurunka kujukia uge batigire ba gushumiria nikenda kwaja na uge bwao the groups ira chonde ikire avocado then they have to komba kuumira nara tukiaraniria group chiumire antu kiumbe baumire nikenda bonde bomba kwaja na mohoni group imwe kana antu bategeya kwa kyo batigirome number 2 kirari mbara mira na bomba rombe still nabo kikimira kiu igitare akinyira kwaja na mahoni ibaumire bonde group chionde na arimi na group chionde chiumire nikenda bategeya yo kinya antu amwe bagwa kimuntu otigirome na njiremo kanere engi nontu turenda kuthithia gintu kira ikethwa gikaria mwana Meru na mroto George mbunge ni gutigira mbere 2027 ikinya bakuthithia mawatho jaja kethwa jagikari mera bionde nene county Meru ko wambere antu beto ba Meru mbunge antongetie ndi speaker the Meru County Assembly na shimwa bako bara twina about the 69 of them we in agreement that irasima kemera kionde kiraba kumba kurima twikithiria sheria nikenda antu beto batigatunywe niontu utinjirenge antu kuona mbesha no tigintu kigomba kuandika antu kwa wingi except kintu kire antu bakumba kwirimira nundene yao kwou ibakunini kwa supported nikenda gintu kira bakarima kethwa kina ubatethia ndene maisha akiwinya mawatho jaja tegatethire muno wala murimi akethwa kigunika na njukuri gwa kanithirikari ntere cia buri gitumi kiria tukwenda kana tukuga sheria irasima chithiro irio ni kugeria kurikithia mantu ya thirikari ya nene ya President Dr. William Ruto na Professor Kithure Kindiki bethiritwe betuthithiria nontu bukurikana antu betu twina aggregation center kana industry ri gwa kondera ruire rwarera cia milioni 500 na kethira milioni 500 ni nenkanire cia gwaka na nyomba iria chitite kuthira then ikuga ba twina ndike thina kyo ibitu twatigirwo murigo joro munene nontu thirikari itutethia gwita ku industry iria but batu into bila tukomba kurima batu turi a Meru ibyo tukomba kwira tuikia kethira pack house iu ikethwa chithithirwa nao dare aggregation centers ire muthuri Muriuki Weru Njuma mutirio Kangangi Muteteri wa kioto kia mwingi thuranira Salesio na ariritie gambara ya mutugi Daniel Muthiani no sniper kiuga nirithiritwe rikijukia kagita muno mbere ya kioto kuoneka kiarugite kimeki nibo kirie mateta gukonia kurita guku na bokorigara ntukwe mbere ya kuthikio mugambithania atumana kiuga na G20 ni bataririte nande bakwirigira ria chokera mwari jwe kumirigeta na mbere na njamo tutigi yomba kwithurwa kiona kioto Salesio na taririte kinya nande kirite mabisa bandikiri bisine chao nene cha Kiambu na kinya minister wa Kariabo andene gukonia muchemano jwa kawira jwa kaguma na arakuri na mtu orai urirwa mono arewiyete kiri barugeje no ririo chonko ni bori ku kuthithwa mutugikare na chekinya
Muteteri wa Kyoto kia mwingi thuranira Sareso no umirite mugambithane wa koti ya Kiambu Ndora Chepkoni uria ugwitega mbare Daniel Muthiani kana Sniper akiuga Mwankirandaro natiritie kuthikirwa kwi gambari maita jathatu akiuga gambari rirari rithikirwa kiumia giki na akiuga mbari kiama kia niundu ni baigitwo ruguto kuri na muchetho jukwenda guchethwa kenda gutigire gambari nire kuthaua na untu bobo ni bwithirite bwikinyanira Monkare ugite mugambithania Ndora ithirite akigwatia no kajitwe ntuku ya kuthikire gambari ra Sniper na Nandi akiuga mweri jwe 10 arariragererwe no kaberigirite ntuku iu akethira kianja ya mutigire Sniper Kyoto kiumia giki ukinya Jumatatu Jumaine ere ntuku ya mbere kuthikire gambari ri nwajerwe ende wauga egambari kathikirwo runene rurungwa antu egambari enderea no rithikira no ricirotetera nkarithikirwo thaa 8 ugo wapire kotini thaa 11:30 Magistrate Chepkuoni ugwe nukwenda o Sniper ona kiewe imuchetho joiko jojo town uguchetha na family na haki ya Sniper ni onto maita jau jonde jathatu family je nithiritwe ginkangara mai nyingi ikiumaga Meru igeta kurara Nairobi ni onto bwa kwithiro ibo key witnesses begambarire itugwetikia ikeja October ntariki iri orekire kuma 13 ugote ajwa kaire Kingi Sareso no ugite kuri ntariki 28 mweri jwe 5 nandikire DCI Kiambu Baruga na kinyobisi okaria Bwandene kenda bakethira bakithithio Chunkoni nikiria kuganda ke gwitoro ni Kimathi nethirite na ndagitutiro turobo ekire cibitari ya Meru General kire ICU ni untu naringangirwe entere chakago makagitene kare ura waringa bana kawira Mwangaza arari no kora na ntuku wekirikanwa nethirite akaritwe ni nthaka nyingi chiri na mitarimbo orders itiaejanirwe ke CCI wa Meru nawe aejana orders ke DCI wa Meru kenda bathithia Ochunkoni Mwankira tha imbije kwina witnesses bandikite statements lakini nkorigwa Ochunkoni bo babo kujukia gitaringana na mwana ojo akona justice kaninyaye kaura ja ya Sniper kiumia kimwe gikuthira plus mwanka butagwata antu bara bonthe bonekanire ke video iria butagwata abangania na financiers bamiriciere Meru it's not a republic banana na tutikira batu jateteri bakioto kio mtu tuona mioyo yana beto ikiura ya nthaka chieto na aribeto ikiura na muthiene rombara Sareso kirindwangi chokaria nigutigira mubango jokora jokuingwa buru kenda Meru igeta na mbere kugita thiri kwithirwa okoreta take place kiumia kithuni onto bo Chunkoni bora bukwenderea ingo koromba otumire powers ira wena cio gukurukira CS kenda okorea ingwa na PC ira twinayo Meru thiri ira twinayo Meru Ameru bombe kumienjoy ke ripotrate to Chewero Juma reakwari eto ni Mutuge Kare tarambere kurumira ntiso chetu nchokerete nyume kagitagate kuraja nantonkuruke Ama hapo. Leta driving license. Ala, ina makosa bwana. Naona hii gari ina makosa. Ina makosa kabisa. Ala. Na yale muziki gani hapo? Ngeza bodi kidogo. Oya kidogo tena. Hapo. Tunaulizaje? Ni station gani hapa bana? Tunauliza ni station gani?
Unajua nafikiria tunampeleka kwa station na tunataka kujua ni station gani. Weru FM. Umamundune ita weru. Clap your hands, all you people. God can change your life. You can be able to cry like Jacob. I won't let go. I won't let go because I want you to change me. KCC will be a sending base of missionaries across the country in parts of Africa. We are well able. That is the transformed mind of Caleb. Because when you have a transformed mind, you know the goodness of God. If you are a mother and you are here and your children are not going okay, we will cry for them tutawalilia until God brings them on the line. God will wipe our tears. Lord go with you. May the Lord give you rest in everything. God will take care of everything. Hallelujah. Amen. This must change. It is a Gibeon. People will be connected to destinies. That is why we are talking about knowing Jesus the more. Crowd goes absolutely emphatic. Get ready for more on SuperSport, the only place to watch all the FIFA Club World Cup. Gwetana mbere kurumira ntito cieto aturi banji abatongeretwe ni MC wao Mwenda Ali ni banenkanirite ithima bionthe kiri rwangi rwa county rwa kumenyera nduji ni Rumiru County Rural Water and Sanitation Services Company Miruasco kenda kwagirithia umenyeri bwabyo mwerekeria wa kambuni ije Romano Mwito augite muoroto jwao ni gutigira ruji runthe ruraru kuma ithimiene bibini rwagiri rwa kunywa na gutumirwa ni mwingi areugite njeri na ithima 20 ende ne binana kebyo tumirwa Marion Karugi na kurikithia. Mwerekeria munene wa kambuni ya kumenyera rwini Rumiruasco Romano Mwito awatanirite na MC Wanjia Mwenda Ali ni bakinyite wandini ya njia kulaitha ithima bia rui na kunenkanira murandi yu kiri Rumiruasco ni kenda rumenyerwa ani nyuma ya ithima bia rui 20 kwirikana biri wandini eu no ende ithima binanake nibyo bikurita ngui kambuni ya Rumiruasco erigeri kuriukia ithima biu bingi bia rui aruare aturi ni Njia Ward aratuyite kulwelia mantu ya bwaul cia Njia Ward tutumine mheshimiwa wetu MCA Mwenda Ali na governor wetu His Excellency Reverend Isaac Mutuma kenda tumba kuonora ndui cietu kana bwaul cietu ira ikuthurini thirikari yetu ciumba kwithira ci sustainable no ntu yite ku realize that bwaul nyingi kuthurawa antu bakanyorwe kaita ka kaisi asoka ikathuka wondi yetu Njia yina bwaul 20 lakini bwaul ira ikunyua ni bwaul inyanya icio ikunyua thai so bwaul 12 isi akwire na antu batikumba kuthithia na bacoka thinene wera bahari nio ibuo nto thirikari yetu na mheshimiwa wetu Mwenda Ali baronere ibweya tuye twaraniri na community tuberora tu manage roi twatanira tukaomba ku manage roi ro kenda antu betu bomba kunywa rutena thina nenkanira timanenjo ni Rumiruasco ne twaririega na ikethwa ciina sustainability antu banji abagatetheka bwo bakaguneka na ruji rwa bwaul
kenda gutwika kiri budget ya mwaka yungi agikira budget atio focus na mbao sire njire ali focus na maendeleo jangi kiri antu bawe akaribanjia ni bakenerete taliare baitariria mithangiko barakulukira ithima kuthukangwa bacia rui mheshimiwa na rui yuko ni Meru Asco kenda yombo tutethia kwi mantu maingi yara twawatanira na ofisi ya Meru Asco ero meri ni MD Rumano na twawatanira antu bekire ndu emechie twawatanira twikirwo water point iri pewe ndu ira ithuki na antu banjia bawitikiria ruyiro kwari nyumba ukarui kare amurango na ndrisha na itwaiyirwe na ndi tukwenda kuwa kenda tuminyoka rua twandikirwo watchman kenda ningi watchman otuko na muthenya no ntura nkuona inya sola iria uciikiri cikitwe maiya itwana itekeya kuthuka tuya kuria thina tukuona wa tutethi gukwa nuntu na miciene tinya muntu ena ruo akomba kurima tusukuma twake na mantu maingi ya utethuka na kethe iyo ntu ya unguturite ng'ombe nteturuo turankatia ikanyuira ruo muci au mita yongwa ne kwenda kinyo kuro ntu ya tha into kuingi mabati kinya yongwa ya kwenda kuro ruru kabaru kienda sura ureta atia ora urenda cumbe twana tuiya muthanya twaitie tangine ara kuri uru tukainga rui tukarethia twetere rui rui ya rututura ni bauriti community anjia batonyeria siasa untubu itukumenya rira rui ruru anenkanirwa ki Meru Asco antu bara bendete kuromba kura muno na ndui antu bara bendete muno kwandikwo be chairman bara mbwau ibetite ukira na kwanjiria kupinga murandi yu kenda antu banjia batitethuka iromba yakwa ndi mutembe ndi iromba hu itu support bura mheshimiwa kuona ni bubumba utethia antu nonto batu twamuthurire kenda omba tutethia na nibu nonto awitite antu banturei na antu banjia ni kenda bomba kuya baua maoni yo kenda antu batia kuinyilua ngiripotera weru Juma Kumembe Mbitao Marion Karugi wa Kenywa Oba MCs bambunge kaunti Embu ni baraganite na nteto iri gutambua ati kuri na njama ya kweberegeti ne gavana wa kaunti MCs baba bogite gutina mibango teu ya kurumura gitine gavana Cecily Mbarire bakiuga bageta na mbere kumugwati mbaru. Hizo ni propaganda ambazo zinaendezwa na watu ambao si agenda iko kwa county assembly ya Embu. Sasa ni watu wako na fitina, ni watu wanaanza kupanga siasa ya 2027 na kuharibia jina ya MCS na kuharibia jina ya governor kuhusu impeachment. Hile haiko, hakuna impeachment, hiko hapa. Governor ameshikana na MCS na wanafanya kazi vizuri sana. So kuhusu issue ambayo wameleta na imeandikwa hapo ya GDU, sisi kama MC wa Embu County Government, County Assembly of Embu, tulikutana na governor na tukaongea maneno ya GDU. Na tukaona haa ni watu wa muhimu sana kwa ofisi ya governor. Kwa vile kama mnajua in national government kuna delivery unit ambayo ina monitor development na inapatia wananchi vile serikali kuu inaendelea kufanya kazi. Vile vile governor ako na officers wake anaitwa Governors Delivery Unit ambao kazi yao ni kupatia wananchi habari ile kazi serikali ya county government ya Embu inafanya. MCAs wa Embu County wameshikana na governor wafanye kazi pamoja ili mwananchi wa Embu County aendelee kupata maendeleo kikamili. Hile ingine sisi kama MCA wa Embu County na mimi nikiwa MCA wa Embu wa Mwea Ward, sisi tumeitikiana na governor na sisi hata sisi wenyewe among ourselves kama MCAs tumeshikilia serikali kuu ambayo imeongozwa na rais wetu Rais William Ruto. Hili tuendelee kufanya manufaa na kuendelea kufanya kazi mingi kule kwetu mashinani. Hii serikali kuu ambayo imeongozwa na Ruto kama hapa kwangu Mwea Ward imelete soko mpya ya makutano. Hivi karibuni Polytechnic ya Makawani tutakuwa na hostels ambazo zitaendelea kujengwa hapo.
Jemwe kumantere Chiagembe Central indikaraga muchini muneja wa Nairobi ni kurombo tethio kenda bomba kumenyera tukenge twao tuna tutu thatu turatu achiarirwo rimwe twachiarirwo tutikinyitie kagitaga guchiarwa na motungata jangaratania njeje amwe na marije into mwanya kirima sibitari kuringana nethe twana tutu James Kinoti wa miaka 30 na Jomwe na Justin Kirote wa miaka 30 batharimiro na twana tu mieri iri mbere akagita karaka batere na nande ni batumirite nkurukia milioni 4 kiri utungata bwao kini the wana babo bathatu triplet na bangi James Kinoti wa miaka 31 na Justin Kirote wa miaka 30 ni ajari balabe na ikeno bande imwe na bande ingi bena keba no keribo nene gikeno kyo gikimana gina kurathima kwao na bathatu balabe no gima bwega bwa mwili keba no kina kyo kimana gina limbo me mutulilo loba gwetukila no keribo mutulilo ju kiri miaka ijete bukona ndi na band of joy murungu nombete no tutharimana triplet na njane nethiritwe iti raisi etaf kumenya mbere mpewa na ba ukarabo na kinyoba shugulikira kenda beta bora bomba kwithiro bena afya bomba kwa hata nafu kuma wende kwa tuika kinya mbesa sio kwani kwenda na mbesa nyingi mno notisio ambi kuthira kuringana Kinoti na Justa mutulile wao wale wa kawaida aidha nyuma ya kutharimwa na baba bathatu mutulile no sensitie na ale belekele tiega kuringana Justa Kinoti gino ana baba bathatu ana baba jario meliele mbele akagita kala kabaterie na kwithiro bagikala thibitari kwa meli kathomba mpaka tha ino Justa aligo batumilite nkirukia milioni 4 gutirita na kumenyera irathimo bibi thibitari ni ya kuitano iba bekiroke incubator for more than 1 month. Actually 1 month and a half. Ningwai personally ndairu sana na kwa tukendre imba ituo oni ana barike incubator kwa tukende tukaria hospitali for a long time alafu kwa tukakave kwera ndari niyo ikuwa used to known to every child na tumera cover kivyake like kwa dhira mwana tumira like 50,000 times 3 alafu na kumube kuma hospitali ya Musirenge kwethro kwina outbreak ya flu pa watu flu paso hospitali ringi kwa tuika iba kunindi oxygen bekirwa ki ICU beko ki ICU ende kumoto ali hospitali tokara hospitali na kuma wende kwa tuika tukadhotuna challenges nyingi sana mbesa kwa manage situation yu edro very hand na kinya ukarabo na kinyoba shugulikira kenda beta bora bomba kwithiro bena afya bomba kwa hata nafu kuma wende kwa tuika kinya mbesa sio kwani kwenda na mbesa nyingi mno notisio ambi kuthira hospitali obviously to spend mbesa nyingi sana hospitali nyingi sana around 4 million hospitali amwe no gujusta na Kinoti baligo mathina maingi malaba gutukira nitakulega kule nyomba kwa meli ile tukite na BCS kuria na bangi baili onaye kwaga kuliwa itwatire twina ndet Nairobi West ya around 50,000 na konge twa maninjire kuria Kenyatta kire nyumba tutumbite kuria last month tutirite bado ninya this month mwari yurathire still na tutaria iromba ria Justa na Kinoti liulekile antu bawendi mwega kuyumire na kubatetheria kenda baombe kumenyera na gukuria bibi baetwe amuna kuria madeni maingi malabe namo burankenda kuromba ni ati kwethro kubomba tutetheria antu au kenda tumbonyithia na bantu gangi nantu kwina challenges nyingi kwarana na wani tingwira ici ndibure ringinda erobo na 7 months ende ntumbito kwithwa ndengwene mbithira ndi musitu kibamenyera
Inde in term of financial teo kubasa india vai tegemea tu ni mukuru tu tegemea na ngosia wenyani sia sokere nyuma rira atushughulikire inde ni weruisha no atusaidie tu mtu araomba urakomba tuka appreciate. Kuma mji munene Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathinya. Aritoni batari kujukia kanyaga skuru chote irishone bunge Kegembe North kenda kwigwatira kithomo kyote aboberi bokagu na mono kinyani untu murandi jolapset ni uju kurukira ntere una bakona ngugi kumania na ju bobugi kiri mambura za kwenya na basari kiri nkurukia aritwega na rimo baskure obundi na otea kaelo otethio burabu mite kirobisi ya mubunge. Nicholas Chabari na Chotariria ngiri 870 na omwana agethro agiona ngiri 6 so ana ibara applied ana 147 na buonga wa applied beza cia wairi ariko yao beta inochi ambasare nenjire moya kuwatira alito aba a tekniko ino ya kaelo ochukuru na bathi inambe na kwithira bakithoma abatae na kinyamara walira bakuga anwa mwankana bo anto bathi nambe na kumigwatira na kuthomithia ana aba ochukuru ino nikende thinambe na gukura ni 6000 kwa kila mtu. So hiyo ni boost kubwa sana na najua wengi wenu watasaidika wale walikuwa na challenge na naomba wale hawaja apply wakisikia imefunguliwa tena forms zinapeanwa mkue wa kwanza kujaza, si ndio? Sisi tumeshukuru. Kila tukienda kila mkutano tunasema kama wewe ukimaliza class 8 ama form 4 hiyo sio mwisho wa shule, unatoka hapo unaenda Kaelo Technical unapata course yako, kwa sababu kuna hata zile kazi naambiwa kazi majuu. Kama una hiyo certificate uwezi enda. Sasa hii technical zinainua vijiji na hata the community. Hao wanafunzi watawaambia wengi wametoka mbali na wako na challenge za hostels. So kwa sababu tunatarajia kupata namba kubwa kulingana na hii exercise tunafanya ya mass recruitment, tunaomba watu wajikakamue, wajenge nyumba ndio watoto wetu waweze kupata mahali pa kulala. Atongeria baba kuma obichi ya mubunge wa Kegembe North bakiuga ati mwanka athaino ukaraithiria nthiguru kithomo giotea ikyo kithirambe no tethia nyuma aba atwe ngari cia mira ni ruta wa gugwetu antu bakamatakira nshafti paitogite ma Nairobi ende angubwira aja cukuru yetu au ni production option kana ne kubwithia mantu yonthe nyagira nshafti no yega itwariku au lapset ni yete na gugwetu miru ni kulugirite kilomita 38 na ki lapset iyo yete mutambo ngare mwanki ni yete fiber optic cable ni yete pipe ya mauta na nyimwere stima so na nyangu irarira ikendekana thai ngobu Kaelo ikethwe na Lion Share aje kethwe produce technocrats bakubwithia ngwereko tena. Niambia wanafunzi ukiwa hapa Kaelo wengi wanafikiria Kaelo hapa ni nyumba. Hii Kaelo Technical ni sawa na Mombasa Poly, ni sawa na Kisumu Polytechnic, ni sawa na Hendelet. Sasa mtu wengine wanasema siwezi soma nyumbani. Hapa utasoma nyumbani ukiwa unakaa karibu hapo. Baba yako akipiga marawe anakuletea unakula. Majai ya kuku unaletea unakula. Sasa hapa ndio iko starehe kuzinda ukiwa Murang'a, kuzinda ukiwa huko Kimathi Technical. Kwa hivyo watu wetu tu wanang'anywa hawajui. Mtu anasema wacha mimi niende nikasome mbali. Wewe ukasome mbali usome nini? Kwanza kwa technical. Kuma Kaelo Kegembe North, Petan Class, Chabari. Narua Rais William Ruto nekite gikaro na kia mwanya kenda kwariria ntaira mwanya chiegie kwagirithia rera na jaraja tuthiurunkite. Ruto ekite gikaro na gikundi kia Africa Green Industrialization Initiative garune yawe muchine jwa Nairobi bangi baraba kinyete muchemani unojujo ni amwana munene wa African Union Reform. Our convening here today seeks to deepen these partnerships to collectively explore how we can position Africa not just as a participant, but as a major force in building and sustaining a climate-aligned global economy. This is all the more urgent as geopolitical competition intensifies, global economic dynamics shift, industrial policy is redefined, and major economies recalibrate their trade rules. The initiative today
getting the African development and commercial banks together as bold but very necessary, because what it means is that the African entrepreneurs will be supported domestically and locally with local currency to play a significant role. So the foundation of African green industrialization can be homegrown, home-led, and wealth created to be retained. There's room for global finance, for scaling, for syndication, but it is important to ensure that we play our rightful role. Our commitment is mobilizing more than $16 billion towards industrialization, towards green infrastructure, renewable energy, inclusive development across the continent by 2027. And a number of that resources at Africa level, we operate in 20 countries. We've raised more than $5 billion of that and deployed a number of projects. So this is very much aligned with what AGI is already doing. So the $16 billion is our own bank's commitments at the continent. With a projected population of nearly 2.5 billion by 2050, Africa represents the most significant emerging market globally, with unparalleled potential to become a global hub for green industrialization powered by renewable energy. Yet today, Africa accounts for merely 1.5% of global renewable energy capacity, a mere 67 gigawatts compared to a global total of 4,400 gigawatts in 2024. Us in this world and the hereafter. Rwari munini rais na mutongeri wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua na gwatanirite na njuri ya Kirindiunga ya Wenterechia Gikamba na Arua akinyite kaunti-ini ya Makueni Nterecha Kibwezi na aretete na mbere kuoneka kumeneria bunene thirikari ya Rais Ruto na kuthingatene na tongere Kathombare mutongeri wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa na Kinya Mithikari Nture. Taka niwakumbushe 2023 kuna kijana tulienda kumzika pale Junior, unakumbuka? Ya polisi na Brian hajalipwa hata ridhaa. Champions for change. You are the real champions for change. Nendamba itu nisiokelele obanini. Kasongo, sikiza nikuambie, leo tukiwa hapa Sultan Hamund tumesikia mpango wako ya kuendelea kutishana. Mimi nilikuwa na wewe, nilifanya kazi na wewe, tuliambia sisi wa Kenya atungepangwa. Siku hiyo tukaambiwa NCIC atupangwingu ni hate speech. Sasa nimesikia umeamurisha watu NCIC ya kwamba one term ni hate speech. Hebu njaribu na tutaendelea kusema Kasongo one. Hapa kuna Amerikani wako tayari kutengeneza expressway. Inaitwa Usahihi Expressway Mombasa Nairobi. Lakini serikali ya Ruto inaweka break kwa sababu ile accident ajali zimefanyika barabara hii ya kutoka Mombasa kwenda Nairobi na kuchelewesha ni nyingi zaidi. Ni nyingi zaidi. Tumepoteza watu wengi. Kanati gomba itu Wangapa wanasema Ruto tutampa warning hii project ianze mara moja. Wangapa wanasema hivyo. Tena wewe Kasongo unatuma mtu ya standard 6 hapa ati kulexia Kalonzo Musyoka, ati kumwambia ingie kwa serikali. Munataka Kalonzo aingie kwa serikali ya uaji? Munataka ingie kwa serikali ya wizi? Hata kama wewe unadharau Kalonzo na Wakamba, si utafute hata mtu ya form 4 akuje aongee hapa. Hii mtu ya standard 6 ni madharau, si madharau? Na tunasema hii jamii ya Wakamba imekosewa heshima kwa muda mrefu sana. Wakati ya kurudisha heshima ya huyu kiongozi na hii jamii ni sasa. Na tumekubaliana tarehe 1 Madaraka Day, yule Kasongo alisherehekea Madaraka Day peke yake. Sasa Madaraka Day yetu inakuja tarehe 25, wakati waliua majenzi
tunaita Memorial Day, si ndio? Kwa hivyo tunatangaza tukiwa hapa Ukambani, tunatangaza kusema Wakenya wote tarehe 25 tunatoka kwa nyumba. Hiyo ni Memorial Day ya wale majenzi kwa wale Kasongo aliua. Sisi tumesikia hawa watu wanasema eti Kalonzo ajiunge na hao. Hiyo mnakubali kweli? Kama kuna kiongozi msafi, mcha Mungu, amani, integrity in the Republic of Kenya, anaitwa Stephen Kalonzo. Thank you so much, asante. Mwarimu munene wa skuru ya Njukeni primary Nwegitonga na atharite antu bara bathomere na nande baguchiumba batekorwe ni skuru iria bathomere na inyirite wega bwantu bakwirutaniria kenda gutethira skuru inji na matura gukira na njira utethio kumakiribo mwarimu uju na athariritie maskuru mwanya maturene ijainyirikite muno kinya kirime yako na kuri na bataya cio kuona utethio. Mwarimu munene wa cukuru ya Njukeni primary reri wa dini ya Nkondi Bwana Josephat Gitonga urakiaria muthenya kwemthoritie aciari bantu banintaga ntiga cukuru kagita karaba takwerana na mwarimu babatiri gukara thina kuthiria thina ino. Machukuru monde ti Matharaka monde lakini machukuru Kenya bantu onde mali rira watuika kwina differences ya end teacher mwarimu munene na pengine aciari barandeni ya cukuru bantu tukia ntiga inkuromba na njira ya gitio aciari bara ibaranirie na mwalimu wago munene baumbe kumusupport na bathirie differences kenda cukuru cietu ciomba gukura bwega lakini twagikuruma mathigi na kubengatia alimo bakathira lakini machukuru magatiwa mena thina wabura na end teachers baingi ibakuthuka begwe cukuru na nirauthirite mwalimu ungia kirwa nogo akauga ari ntiumba kuthi kuthirwa nogo na cukuru ire gatigwetigitwe nyuma mwanka ukegwe tiumba gukura ta cukuru ire ingi kwa uromba ciari betu bawatanire na end teachers na ba support cukuru na ati tuli alimo baraba nene itukubwashwira tukabutethia kenda machukuru metu mathi to the next level. Mbito ya Gitonga kiribara na bombire kuthomera cukuru muno cia matura na gwitia bona iguru wirigiro bwa kuga kuria ntu bara Batharaka bathomerete ndeni ya machukuru Matharaka bachoke ndeni ya machukuru mago Matharaka nontu matistiti ni mbega baumbe kuja kenda baumba gutethaniria ku develop cukuru ira nontu ire nthiguru muno rutere ni rwa development kana facilities ire nthiguru na inya muno ikyo nkuria ntu bagwendi bwega bara bagwetanirwe na cukuru bathomera kana kinya wewe utamithomera choka ndeni ya community ira gumite tafadhali tumbe gukuria machukuru kenda twana twatu nini na tumba kwigwe tugitetheka kagitani waku Gitonga tariritie ti ugota cukuru ya Njukeni ru muthenya wa Jumamosi tariki 7 twina gwithirania bwa mbeca fundraising kenda tumba gwaka irasi taibu kuona na tumba kwithirwa tugiaka dining hall ero kewia igitethia twana twatuthomagira tukarira ku tukainira misiki ku tukaruthira micemanio community kewia ke benefit na dining hall nontu i community is a community facility na inkiatho yetu kiriogo na aciari bebanganitie kabicha hamwe na ageni bara twitite bagitio bonde ibamba shwirite kana ukethirwa twina withirania bubu na twarikie kuona kigina kira tukaomba kwithirwa tukiruta wira nakio watabura twenderete gukuria machukuru metu ndeni ya Tharaka yonthe na kira bantu onthe Tharaka nithi nkiripotera weru Juma kumantere cia Tharaka Bito Paul gwakabithe Uthe Johnson anjire ndi kunguchokere nkatho cha mwanya mutegeri kwana kanya kugwatanira na untu chamene kaire rujo ithirwa na kagita gake gambita gwantinyari kinywa morin kirimi na mona niriwe tomathithio.